ukuhamba kababa Stegen le Mthunzini kakhulu ukuhamba komsunguli wemishini ukuthi siyakhuluma siyahlangana kuleli Khwezi kungenxa yakhe uNkulunkulu ke owazonke noqonda konke sikhuleka ukuthi awududuze umndeni aduduze ibandla laKwaSizabantu aduduze isebenzi aduduze ibranch yaseMthunzini aduduze angazi ukuthini sidinga ukududuzwa sonke kahle ngoba baba wethu umbelo osehambile kufike lezi mama umfungula isambulo 14 verse 13 othi ngathi ngizizwe livele ezulwini lithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo bafela enkosini kusukela kulesi sikhathi yebo usho umoya ukuze baphumule ekhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo yabalandeli uma siphila sisebenza imisebenzi ngesikhathi singacabangi nesingafisi ukuthi silandele kodwa iqiniso ukuthi umsebenzi uzosilandela siyababongela ke laba sebehambile ngoba kufanele sifane nabantu abangazi bakulwile kulwa kwabo kuhle badudumule ibanga baqedile inkonzo lokukholwa sebehlezi baphumule imisebenzi yabo yabalandeli siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu aduduze umndeni aduduze ibandla lishayeke kabili ngesizulu kuthiwa iqhiwantswala bangathi uNkulunkulu angangenelela kulona loyo amduduze asiduduze sonke ngoba ukuhamba umuntu kufana nemusela lithizwe lenkosi masimehlabe uNkulunkulu yena onamandla ukuthi kudinena ngemphuzulweni lawo ngoba leza lokusuku ke wathinta uNkulunkulu ukuthi mayesebuyise sezolanda ibandla abalele bona bayovuka eqala uma thina siyaphila ngokuphazima kweso dokuqhuma sihlangane sonke efuyeni lisiphathe lisise emoyeni kuNkosi wethu Jesu Kristu ophilayo siyazi ukuthi baphumuleke ekhandlekeni kwangathi ngilona loyo ukuzeke ahlale abambe lokho ubaba umfundisi asinikeze khona ukubambisise ngoba akekho uzosayikho into angayitholanga sithole okuningi okukhulu sikhulile kumoya ngoba umfundisi uStegeni silala sikhona ngenxa yakho ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ositshelekile yena ngalo sikhathi yebo kubuhlungu kuhlukana kwenyama kodwa uqiniso lithi akekho umuntu ozohlala isikhathi eside emhlabeni sesifikile isikhathi asibambisiseni-ke uyojabula uma sibona ngeke silandelane ekhaya izulu abone ukuthi akasebenzelanga izwe ngikhuleke baba wethu osezulwini uNkulunkulu wethu ngimisa uNkulunkulu ugqokile amandla njengengubo embathi ukhozi ushile ezini lakho Nkosi ukuthi sifana nosuku sifana nembali yesangane evela isikhashanyana ufika umoya usesuka ihamba usuwathathile amasosha akho usubathathile inkosi abebekusebenzela uyazi ke ngokuhlela zonke izinto weneke izulu njengendwangu beyimka yakho phezu kwami izindlu zakho phezu kwamanzi wenza amapho abezinqola yakho hamba ngomatheko omoya siza kuwena uNkulunkulu nomusa ngiyacela ngiyanxusa njengoba usithembisile ukuthi 1:14 wathi sikutshela egameni lendodana yakho uzosenzela ngiyacela ngegama likaJesu ukuba uhlale uqinise ibandla lonke laKwaSizabantu uliqinise Nkosi engabikho ukudideka uNkulunkulu wethu uPawule esehamba lapha kwizindlu 20 uyakhuluma uPawule uthi hlalani nibambane niqine kube lona loyalekelele ehobeni kwebandla ngoba masengihambile kuzovuka amadoda phakathi kwenu akungabafundi uthi kuzongena nezimpilo igqokiso kwezimvu zifuna ukudukisa umhlambi kaNkulunkulu selikhuleke ibandla ngicela ngegama likaJesu libiyele uqinise lihlale kuyo Nkosi kuze kube usuku olanda ngalo ibandla khulekela izinto zonke zakusiza abantu yazilazi ziqinise uNkulunkulu wethu babambisise lokhu inyeke yakhe kusile nakho babambisise lokho Nkosi uNkulunkulu obekile wakuletha babufundisa kasiqondelanga lutho
Siyambonga ngalokho, siyabonga uNkulunkulu wethu. Kusukela lona loyo ahlala bambisise. Size nomntwana wakho studio umqinise. Amandla angapheli. Azi Nkosi ukuthi ukhona umenayo ngomqiniso. uJesu Kristu inkosi ephilayo sicela lokhu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga. Siyabonga kakhulu mama niqine nje nilalele ekhaya nenkonzo lonke esayike sonke kodwa siyadinga ukuzana sithwala umkhulekelo. Kunjalo baba, siyabonga. Siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu Induduzo, amaze Induduzo KwaSizabantu, siyabonga nomkhuleko. Siyabonga, sawubona.